bigitangira, Perezida w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin yabwiye abanyamerika n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'abandi basangirangendo bose b'ibyo bihugu bafatanyije mu kurwanya Uburusiya muri Ukraine, by'umwihariko Ubufaransa n'Ubwongereza, ati umunsi muzaha uburenganzira Ukraine bwo kuturashisha misile muboherereza, bizaba nta garuriro risigaye kubera ko muzaba mwinjiye mu ntambara yeruye n'Uburusiya. Icyo gihe Vladimir Putin adaciye ku ruhande yavuze ko rwose guha uburenganzira Ukraine igakoresha misile yahawe n'abafatanyabikorwa bayo bizahindura imiterere y'iyi ntambara. Abivuga, abanyamerika ndetse n'abanyaburayi bahanganye n'Uburusiya muri iyi ntambara birasa naho babifashe nkaho Vladimir Putin yivugira adakomeje, yewe barasa n'abibeshye ko nta n'imbaraga zo kubikora afite ibyo yavugaga. Nyamara rwose Perezida Vladimir Putin hari benshi bamuziho ko icyo avuze atajya gica ku ruhande, agikora rwose. Yarakomeje. Gusa muri iki cyumweru Joseph Robinette Biden urimo gusoza manda ye nka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciye ku ruhande uyu muburo wa Perezida Vladimir Putin, asuzugura cyane amagambo ye rwose, maze aha uburenganzira Ukraine bwo gukoresha intwaro zikomeye bayiha ngo izirashishe ku butaka bw'Uburusiya. Ubu biravugwa ko Uburusiya bwatangiye gukoresha intwaro ziremereye zishobora gusenya ibice bitandukanye bya Ukraine kubera uburenganzira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Ukraine bwo gukoresha misile zitwa attack miss mu kurasa imbere mu Burusiya. Perezida Vladimir Putin yateguje ibihugu biha Ukraine ubufasha kw'ingabo z'igihugu cye uretse kurasa no gusenya Ukraine zishobora no kuzagaba ibitero ku bikorwa remezo by'igisirikare cya Ukraine ndetse n'ibikorwa remezo by'igisirikare cy'ibi bihugu. Perezida Putin yatanze ubu butumwa nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bari bemereye Ukraine kurasa ku butaka bw'Uburusiya yifashishije intwaro bayihaye. Izi misile zirimo kuvugisha abantu benshi zitwa attack miss ziraswa ku ntera ndende, zakozwe n'Abanyamerika, hakaba n'izitwa Storm Shadow zakozwe n'Abongereza. Ukraine yashimiye Amerika n'Ubwongereza igaragaza ko yiteguye rwose kuzikoresha mu rwego rwo guca intege Uburusiya, ndetse zimwe batangiye no kuzirasa. Mu butumwa Perezida Vladimir Putin yagejeje ku baturage be yavuze ko Uburusiya bufite uburenganzira bwo kurasa ku bikorwa remezo by'igisirikare cya Amerika n'Ubwongereza. Ati dutekereza ko dufite uburenganzira bwo kurasa ku bikorwa remezo bya gisirikare by'ibihugu byemeye ko intwaro zabyo zifashishwa mu kugaba ibitero ku bikorwa remezo byacu. Perezida Putin yanasobanuye ko Uburusiya busanzwe bushyigikira ko intambara muri Ukraine yahagarara binyuze mu biganiro by'amahoro, ariko ngo Amerika yakomeje kwenyegeza iyi ntambara, yongera ibyago by'uko intambara yafata indi ntera. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya ku rundi ruhande yavuze ko Ukraine yatangiye gukoresha izi misile za Storm Shadow n'izi z'Abanyamerika zitwa attack miss mu bitero yagabye mu ntara ya Bryansk ndetse na Kursk. Ukraine nayo yarashweho misile yoherezwa mu ntera iringaniye. Perezida Vladimir Putin yavuze ko mu gihe umutekano w'Uburusiya wakomeza guhungabanywa n'izi misile za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Ubwongereza, ingabo z'Uburusiya ngo zishobora gukorera igerageza rya misile nshya ku bikorwa remezo by'ingabo z'ibi bihugu, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye birimo The Independent, nuko Perezida Vladimir Putin yamaze kuzana misile zitigeze zikoreshwa na rimwe kuva intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangira mu kwa kabiri mu 2022. Birasa naho iyi ntambara igiye gufata ikindi cyerekezo. Birasa naho bashaka kuzimya umuriro bakoresheje undi muriro. Izi misile Abarusiya batangiye kwegeranya bashaka kurashisha ku bikorwa remezo by'igisirikare cy'Abongereza n'Abafaransa ni Intercontinental Ballistic Missiles ICBM, zimwe zambukiranya imipaka zikaraswa ku yindi migabane. Yarashwe kuri uyu wa gatanu ufite ubushobozi bwo kuraswa mu birometero bisaga 5,470. Bikavugwa ko iyi misile yarashwe mu mujyi wa Dnipro muri Ukraine nkuko byemejwe n'ubutegetsi bwa Ukraine. Misile za Intercontinental Ballistic Missiles ICBM zifite ubushobozi
burenze ubwizi abanyamerika n'abongereza bahaye uburenganzira Ukraine bwo kurashisha mu Burusiya, kubera ko zo zishobora kwambukiranya imigabane ikaba yaraswa ku wundi mugabane. Mu gihe Perezida Vladimir Putin yatanga uburenganzira bwo kuzirashisha muri Ukraine, birashoboka ko abanya-Ukraine bataba bagifite ububasha bw'aho bahera barasa mu Burusiya, kubera ko zambukiranya imigabane zigashwanyaguza ibyo ziguyeho byose. Muri izo misile zirimo gutinywa na bose kandi ziri mu bubiko bw'intwaro bw'Uburusiya harimo iyitwa RS-26 Rubes. Ibi ni ibyemezwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi RS-26 ifite ubushobozi bwo kuraswa ikagezwa mu ntera y'ibirometero 5800. Igenda ku muvuduko uri hejuru y'6437 mu isaha imwe. Birasa naho utanayibona, uyumva gusa iciyeho ukongera kumva ishwanyutse. Uyu muvuduko iki gisasu kiba gifite utuma nta buryo na bumwe buboneka bwatuma ubasha guhagarika iki gisasu mu gihe cyaba kije kwisekura aho kisekura. Ni igisasu gishobora gutwara imitwe y'ibindi bisasu ipima ibiro 1200. Iturika ry'ibindi bisasu Uburusiya bufite nk'icyitwa Iskander nacyo cyakoreshejwe muri iyi ntambara. Ibinyamakuru bitandukanye byavuze ko Perezida Vladimir Putin yamaze guhagurutsa ikindi gisasu nacyo gikomeye cyane cyitwa RS-28 Sarmat. Iki ngiki cyamamaye cyane ku izina rya Satan nimero ya 2. Bakise Satan kubera urwego rwo hejuru gifite mu birebana no gusenya no kwica abantu aho kiguye. Biravuga ko izi misile za Intercontinental Ballistic Missiles RS-28 Sarmat yamenyekanye nka Satan nimero ya 2, nayo ngo rwose ishobora gukoreshwa n'Uburusiya mu guhangana n'abanyaburayi n'abanyamerika, kubera ko Uburusiya bwamaze kwemeza ko abanyaburayi n'abanyamerika bamaze kwinjira muri iyi ntambara. Nyuma yo gutangaza ko hari misile yambukiranya imipaka yaba yarashwe ahangaha muri Dnipro, benshi bahise batekereza ko iyi misile yindi ya RS-28 Sarmat nayo ishobora gukoreshwa igihe icyo ari cyo cyose. Iyi misile banise Satan 2 ntabwo irakoreshwa na rimwe. Iramutse irashwe bwaba ari ubwa mbere ikoreshejwe. Ishobora kurasa mu Burayi, muri Amerika, muri Afurika cyangwa se undi mugabane. Guhagurutsa izi misile za Intercontinental Ballistic Missiles cyangwa se ICBM bivuze ko Uburusiya buza kuba ariyo karita ya nyuma bufite yo gukina, nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoze ibyatekerezwaga ko zitazakora byo guha Ukraine uburenganzira bwo kurasa mu Burusiya bakoresheje misile z'abanyamerika. Iki gisasu bise RS-28 Sarmat cyangwa se bise Satani ni igisasu gishobora gushyirwaho imitwe y'ibisasu kirimbuzi byagezwa hariho hose ku isi. Ubwo rero uko iyi misile ishobora kurasa ibisasu kirimbuzi bikaba byatangiye no kuvuga ko Uburusiya bushobora kuyikoresha, birumvikana ko ikibura ari uko Perezida Vladimir Putin atanga itegeko ubundi imitwe y'ibisasu bya kirimbuzi bigashyirwa kuri iyo misile maze koherezwa aho bashaka, haba Kiev cyangwa se ahandi hari inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'abanyaburayi. Hari ubwoba bwinshi ku banya-Ukraine. Hari abatangiye gutekereza ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ashobora kuba yarakoze ikosa mu kwemerera Ukraine kurashisha misile bahabwa n'abanyamerika mu Burusiya mu gihe habura amezi 2 ngo manda irangire. Mu buryo bwihariye, iyi misile niyo ntwaro ikomeye iri mu bubiko bw'intwaro z'Uburusiya. Ko ishobora gukoreshwa igihe icyo ari cyo cyose byaba ari ikimenyetso cy'uko Perezida w'Uburusiya yemeye gukora icyo ari cyo cyose ngo batsinde iyi ntambara. Kurashisha iki gisasu birafatwa nk'ahari ubutumwa bwa Perezida Vladimir Putin bugaragaza ko yiteguye gushyira iyi ntambara ku rwego rwa nyuma rushoboka. Guverinoma y'Ubwongereza yagaragaje ko itewe impungenge no kuba Uburusiya bwaba bwakoresheje iyi misile ya ICBM bukayirasa mu mujyi wa Dnipro muri Ukraine. Ibi ngo bishobora kuba bigiye kwagura iyi ntambara ikagera ku rundi rwego. Mu biganiro byacu biheruka
twababwiye ubukana n'ubuhangange bwa misile za ATACMS Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemereye Ukraine gukoresha mu kurasa ku Burusiya. Reka noneho tuvuge gato kuri iyi misile y'Uburusiya bise RS-28 Sarmat, bahimbye Satani wa kabiri. Izi misile zambukiranya imigabane zikaraswa mu ntera ya kure. Ni bimwe mu byo Perezida Vladimir Putin yashyizemo imbaraga nyinshi kuva yagera ku butegetsi. Ku munsi wa nyuma w'ikinyejana cya 20 ku itariki ya 31 y'ukwa 12 mu 1999 yarasimbuye Boris Yeltsin. Bimwe mu byo Perezida Vladimir Putin yatangiye gushyiramo imbaraga kigera ku butegetsi ni ukubwira igisirikare cye gushyira imbaraga mu gukora intwaro nshya kandi zikomeye zatuma ahangana n'uburengerazuba bw'isi. Ishami ry'ubushakashatsi mu gisirikare cy'Uburusiya ryahise ritangira gukora ubushakashatsi kuri imwe mu ntwaro igisirikare cy'Uburusiya gishobora gukora ikaba yakangaranya amahanga. Nibwo batangiye gukora iyi RS-28 Sarmat. Nyuma y'imyaka y'ubushakashatsi bw'igihe kirekire, mu ntangiriro z'umwaka wa 2011 Leta y'Uburusiya yagiranye amasezerano n'ibigo bizobereye cyane mu gukora intwaro birimo Makeyev Design Bureau ndetse n'icyitwa NPO Mash kugira ngo batangire gukora iyi ntwaro bise RS-28 Sarmat. Iyi bayikoze imyaka 4. Mu 2015 nibwo bari bamaze kuyikora. Muri uwo mwaka nibwo igisirikare cy'Uburusiya cyashyize hanze iyi ntwaro ya mbere. Ariko ntabwo yari irangiye, kubera ko yakomeje gukorwa iranatunganywa. Nyuma y'imyaka 2 mu kwa 12 mu 2017 niho habaye igeragezwa ryayo rya mbere. Nyuma yaho mu kwezi kwa gatatu ndetse no mu kwa gatanu mu 2018 habayeho andi magerageza yayo 2. Arangira misile ya RS-28 Sarmat irangiye neza ishobora gukoreshwa. Ubwo hari hashize imyaka 8 ikorwa. Igisirikare cy'Uburusiya cyari kimaze kwemeza ko kibonye intwaro nshya ishobora gusenya ibihugu. Muri uwo mwaka wa 2018 hahise hatangwa itegeko ku ruganda rwakoze iyo misile ngo rukore 50 za RS-28 Sarmat, zigakorwa nk'intwaro ishobora kwifashishwa n'igihugu cy'Uburusiya mu kurinda umutekano wacyo mu gihe waba uhungabanyijwe cyangwa se gishowe mu ntambara. Nyuma yo gutunganya iyi ntwaro, iyi misile ikimara kujya hanze yahawe izina rya Satani wa kabiri, kubera ko yakozwe mu buryo bwo gusimbura R-36 yari yarakozwe mu bihe by'Abasoviete. Yari yarahawe izina rya Satani mu bihe by'intambara y'ubutita mu myaka ya za 70. Bayise gutya kubera ubushobozi yari ifite bwo kurimbura no kwicira rimwe abantu. Mu ncamake, uru ni rwo rugendo Leta y'Uburusiya yanyuzemo kugira ngo igere kuri iyi ntwaro ikomeye cyane. Isa niyateye ubwoba ibihugu by'ibihangange bihuriye mu muryango OTAN. Mu miterere n'ubukana, iyi ntwaro ya RS-28 Sarmat ifite ubushobozi bwo kurasa mu ntera iri hagati y'ibirometero 10,000 n'ibirometero 18,000. Ibi biha ubushobozi igisirikare cy'Uburusiya bwo kurasa ahariho hose ku isi, kubera ko uhagaze i Moscow ukurikije uko igisasu gishobora kurasa. Iyi misile ishobora kuraswa i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati ya Moscow na Washington harimo ibirometero 7,816. Kure hashoboka uvuye mu Burusiya iyi misile ishobora kuraswa ni ku birometero 14,122 ni Santiago muri Chile. Aha naho bashobora kuharasa. Uko iki gisasu gishobora kwambukiranya imigabane rero biri mu bituma Uburusiya buvuga isi yose ikumva, kubera ko nta utatinya igisasu gishobora gukora ibi ngibi. Ibi rero nibyo birimo gutera ubwoba abahanganye n'Uburusiya, kubera ko batekereza ko mu gihe Perezida Vladimir Putin yatanga itegeko ryo gusenya Ukraine ashobora kubikora. N'abavuga ko iyi ntambara ishobora kuvamo iya gatatu y'isi bahera ku ngingo nk'izi ngizi. Iyi misile uretse kuba ishobora kurasa mu birometero 18,000 uvuye mu Burusiya, ni igisasu gifite uburebure bwa metero 35, ifite umurambararo wa metero 3. Ni intwaro bivugwa ko ari igitangaza, ifite ubushobozi bwo gutwara imitwe y'ibisasu 10, ibisasu binini cyane
ndetse n'imitwe 16 y'ibisasu bitoya hashingiwe ku ngano y'ibikorwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Iki gisasu, imitwe y'ibisasu gishobora kwikorera ni ibipima toni 10, gishobora kwirukankana kikabirasa ahariho hose cyakwerekezwa. Ibi ni ibyemezwa n'ibiro ntaramakuru by'Abarusiya byitwa TASS. Iki gisasu kirashwe gihagurukana uburemere bwa toni 208, kigatwara imitwe y'ibisasu bishobora kuba kirimbuzi cyangwa se ibindi bipima toni 10. Ibi nari mbivuze mu kanya. Mu guhaguruka ibifite umuvuduko w'ibirometero 25,500 mu isaha imwe. Birumvikana nta kuntu igisasu cyaraswa ku wundi mugabane ngo ntikiruke gutya. Gifite ubushobozi bukomeye bwo gusenya no kwicira rimwe ku rwego rwo hejuru, kubera ko mu guturika ifite ubushobozi bwa kilotoni zigera kuri 500. Zikubye inshuro 33 igisasu bise Little Boy cyarashwe Hiroshima, ndetse n'inshuro 23 ikiswe Fat Man cyarashwe Nagasaki mu 1945. No kuvuga ko iyi ntwaro yiswe Sekibi ishobora gusenyera rimwe imijyi ikangiza ikiremwa muntu inshuro 33 kurusha uko igisasu kirimbuzi cyangije umujyi wa Hiroshima n'inshuro 23 kurusha Nagasaki. Igisasu cyatewe Hiroshima mu ntambara ya kabiri y'isi cyari gifite iturika rya kilotoni 15, naho iki Nagasaki cyari gifite iturika rya kilotoni 21. Iyi misile yo ifite 500. Ku rundi ruhande, iki gisasu cya RS Sarmat 28 kiswe Satani ya kabiri kiraswa mu buryo bwihariye. Kirashishwa ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru ryiswe 15P718M Silo Launching System. Ubu buryo nibwo buha ubushobozi iyi misile bwo guhagurukana ubukana igasenya icyo yikubise iruhande cyose. Mu gihe igihugu cy'Uburusiya cyatangizaga ibitero kuri Ukraine, iyi ntwaro ya RS-28 Sarmat yitwa Satani ya kabiri yari itarakorwa neza ku kigero yakoreshwaho mu rugamba. Ubwo ku itariki ya 24 y'ukwa kabiri mu 2022, Perezida Vladimir Putin yatangaga amabwiriza yo gutangiza intambara kuri Ukraine. Kimwe mu byo aba engineer b'Abarusiya bakora intwaro bari bahugiyemo ni uguteza imbere iki gisasu cya RS Sarmat 28 kugira ngo kibashe kugira ubushobozi bwo kurimbura. Bitari kera mu kwezi kwa 9 mu 2023, umuyobozi w'ikigo cy'Uburusiya gishinzwe iby'isanzure yitwa Borisov yavuze ko misile nyambukiranya migabane ya RS-28 Sarmat ngo yari yamaze gutunganywa rwose, ishobora noneho kujyanwa ku rugamba. Icyo gihe umuvugizi mu bijyanye n'umutekano mu biro bya Perezida Vladimir Putin witwa John Kirby yavuze ko atari afite raporo zemeza ko Sarmat RS yari igiye kujyanwa ku rugamba koko. Mbere yaho gato, Perezida Vladimir Putin yari yavuze ko iyi ntwaro ya RS Sarmat 28 abanyaburayi bo muri OTAN bise Satani cyangwa se Sekibi wa kabiri ngo izatuma abanzi b'Uburusiya batekereza kabiri mbere yo gushotora Uburusiya. Ibi ntabwo Perezida Putin yabivuze yibeshya, kubera ko ukurikije ubushobozi bw'iki gisasu twavugaga, ni igisasu gishobora gusenya inyoko muntu. Iyi ntambara ishobora kugera ku rwego rwo gukoresha igisasu nk'iki ngiki.